Dobar dan ljudi, danas ćemo pričati o novom dizajnu našeg kanala, to je ovaj channel update koji se tiče kako je urađen art za kanal. Slika, baner i neke nove stvari koje ćemo da menjamo. Od dana, počeš i danas. Predajem reč gospodinu. Dakle, što se tiče dizajna novog kanala, to smo planirali još od kraja prošle godine. Samim tim smo planirali ovu godinu da započnemo novim dizajnom, ali već smo snimili jedan klip početkom ove godine, tako da ta ideja nije ostala skroz realizovana, ali od sljedećeg klipa imat će vam novi intro. Na kanalu već možete vidjeti izmene što se tiče banera i slike. Na sajtu će također biti novih promjena što se tiče također dizajna. Znači, uglavnom menja se celokupni izgled kanala koji je odrađen, da kažem, veoma pažljivo, za razliku od prošlog koji je veoma urađen na brzinu, bez... Aljkavo što bi se reklo, znači Da, kanal je rađen prošli put samo da bi našli, smislili smo ime i za to ime su se svi složili. Nisus Digital i zvuči stvarno mnogo dobro. Ali smo promenili, samo intro smo pravili mahinalno, trebalo nam je jedno 2-3 sata da napravimo samo da bi napravili neku čistu animaciju da bi imali za kanal. Dizajn smo smislili bukvalno ona tvrđava što je bila na intro, izgleda kao da smo prekopirali tvrđavu sa logoa sa zastave Radničkog Niša. I tačno i jesmo. Da. Da, to ćemo priznamo, ali to je u stvari tvrđava je simbol celog našeg grada, ne samo kluba Radničkog. Jednostavno nismo mogli da nađemo nešto što je karakterističnije od same tvrđave, što je prepoznatljivo za Niš. Da smo uzeli, na primjer, evo da kažem, Hristov monogram, to bi već bilo i nekih verskih elemenata ili ne znam nija, što ne bi baš bilo pogodno, pogotovo za produkciju kao što je naša, što se bavi ovakvim temama koje su, tako da kažem, međunarodne, internacionalne, kako hoćete da nazovete, gdje se svuda gledaju, gdje je svuda zanimljivo. Kad bi gledao neko to druge vjeroispovesti, možda bi, ne znam, da ne kažem da se nađu uvređen, ali... Da. Sad da ne ispada da smo mi neki, da kažem, Jehovini svedoci da prepovedamo našu veru, da sad, ajde svi pređite u pravoslavne hrišćane, nemam pojma. Znači, to je jednostavno, htjeli smo da uzmemo nešto što je neutralno. Znači, jednostavno, ako postoji neka domaća kinematografija na koju se redu gledati, to je jugoslovenska, ali to su već sve izlizane teme koje su stare po, ne znam koliko i postoji kinematografija jugoslovenska, koliko je već stara i to je nekih 30-40 godina, ali to su već teme više koje nisu popularne, jednostavno ima novih. Za film Učitavanje. Da se vratimo sad na temu zbog koje smo i pošli ovaj channel update. Znači, uglavnom sve što smo prethodno radili smo aljkavo i trudili smo se da prekopiramo, tu je postoji jedan malo veći problem. Mislili smo da na YouTube još postoji opcija brendiranja. Pa je početni intro ispao tako skraćen i tako loš, jer opcija brendiranja dozvoljava publici da, mislim, bilo kome ko radi na YouTube-u da ubaci intro i da poslije toga samo iskombinuje njega sa klipom. Kad smo ušli vidjeli smo da je ta opcija isključena za YouTubere koji tu opciju nisu pokrenuli pre nego da se menja sam dizajn YouTube-a. Tako da je ostao taj intro prvobitni koji nije baš ispao nešto baš najbolje, tako da smo sad uglavnom promenili. Da, i dosta je kratak, traje 3 sekunde. Kratak, kompleksan, pištav zvuk ima, nije baš intro kakav treba da ima neka produkcija kao što smo. Da, to smo jednostavno, mislim da istog dana kad smo promenili ime, mi smo napravili novi intro, jer čak i za produkciju Expand koja je, tako se prethodno zvala, nismo mogli da napravimo nikakvu ideju, pošto nije
zatvorimo, šta je? Hibernatovao se ne... Ali većinom... Što ti smešno? Ma Andre, koje je to be? Ajde si lazi, brate, moram ti pokažem šta sam kupio. Koje je to? A ben ja sam tu učuk, požuri si lazi dole, ajde sleti više. Jebote. Ajde, što da mi pokažeš? Čekaj,